Birački odbor za glasanje putem mobilnog tima dolazi sat prije otvaranja biračkih mjesta u sjedište izborne komisije, gdje preuzima izborni materijal, formira glasačku kutiju i utvrđuje broj imena na izvodu iz centralnog biračkog spiska i broj zaduženih koverata sa glasačkim listićima. Birački odbor na osnovu plana rada mobilnog tima koji je sačinila izborna komisija posjećuje birače u njihovim domovima, dok birač glasa, član biračkog odbora na kovertu za mobilni tim upisuje ime, prezime i jedinstveni matični broj birača. Nakon glasanja birača, predsjednik mobilnog tima lijepi samoljepljivom trakom otvor glasačke kutije i mobilni tim ide na sljedeću lokaciju. Mobilni tim dolazi do doma narednog birača i istom procedurom omogućava svim biračima na izvodu iz centralnog biračkog spiska da izvrše glasanje u svojim domovima. Mobilni tim koji je zadužen za staračke domove u holu navedene ustanove formira improvizirano biračko mjesto i provodi proceduru glasanja birača kao na biračkom mjestu. Mobilni tim po okončanju glasanja, a najkasnije u 19 sati u sjedištu izborne komisije, utvrđuje broj neiskorištenih i oštećenih koverti s glasačkim listićima i predsjednik upisuje broj u obrazac brojnog stanja za mobilni tim. Mobilni tim pakuje neiskorištene i oštećene koverte s glasačkim listićima u providnu veću vreću. Predsjednik broji potpise na izvodu iz centralnog biračkog spiska. Mobilni tim otvara glasačku kutiju, broji koverte i uvezuje ih gubicom. Predsjednik upisuje broj koverata u glasačkoj kutiji i završava popunjavanje obrasca brojnog stanja. Birački odbor pakuje izborni materijal prema šemi pakovanja izbornog materijala.